omunye umuntu uzothi kungani lingenzise njenganomuntu ozosebenza ekubeni ngingeke ngisebenze. Kubalulekile komkhulu kuya njengoba kufanele kuya ngomuntu okuyena ongene kimi uthi ufuna ngidlele impande ngiyiphothule njengoba usuku ungena empandeni yegobongo umndiki nomndawo uyawuphothula impande nempande mkhulu inesigaba sakho sokuthi uyayiqeda ke manje asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethene nezinto amavasha abahlosile Batu sokolo sokoko bewe Asisakwazi ukukhuluma nogogo Bunga yeseduwe Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga Siyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe uma kuthi umusha kule channel ibizo umlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi sifike la ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo namuhla ke angihambi ngedwa ngihamba nomkhulu uphewa mkhulu uphewa kade sagcina sikubingelele sikwamukele ku channel yethu Impunga Yesintu TV asibonge sibingelele emakhehleni nasesigodlweni nasempelandaba sithi siyathokoza ukuba siphinde sibe nalelithuba elihle kangaka elinqayisivela elingandele bani kepha ikakhulukazi asibonge kakhulu kubanikazi bomuzi ngokusamukela sithi nje siyabonga siyathokoza nkulu mhla ka27 umkhulu kuyona ephezulu intaka ibekelwe amazolo lapha eDennis Hall Center eCathedral la sobe sinembizo khona yesintu lembizo ke mkhulu imbizo le ezokwenzeka nje njalo ngonyaka imbizo le enkulu kakhulu inkulu kakhulu umkhulu kodwa abantu boyibona ukuthi inkulu mhla befikile kuyona njengoba sizoyiqala izokwenzeka unyaka nonyaka ngizwala imbizo lenkulu la mkhulu sobe sithinta khona izinto ezithinta kakhulu abantu nezibahluphayo amen asugcina ngokuthi sikhulume thina kodwa into eyokwenzeka kule mbizo thina nje sosika kwelijikayo kodwa sisabalale bese abantu bonke abakhona bathola ithuba lokuzibuzela imibuzo amen babuza izinto ezibaxaka noma ngabe yini noma ngabe kuthiwa entweni esizikhulumile nesizithintile izihloko akukho esikhulume ngakho kodwa umuntu obevumelekile ukuthi njengoba sisho isintu ukuthi injobo enhle ithungelwe bandla kunjalo mkhulu kuyobevumelekile wonke umuntu ukuthi azibuzele yena bese akuthola ukucaciseleka kanti ngithema ngibheka nasohlwini engathola ukuthi isikhathi sokuthi kuxoxe nabantu sona esiningi kunesikhathi sethu sokukhuluma engisho ukuthi ke mkhulu lapha kunesihloko lapha engithema ngibuka kwathiwa sinikezwe wena nakuba ngisho ukuthi asixoxe ngaso kodwa ngifuna ukuthi nje sihlaphazise sikhe phezulu nje kusona kuthi into lapha namkhulu indaba okuthwasa namagobongo yabona uma ubuka enkathini yanamuhla baningi abantu bathwasile ngizwa kahle mkhulu abanye mkhulu athi umuntu ethwasile kodwa uthola ukuthi manje akusasebenzeki uzwe inkulumo ukuthi umuntu uthwasile waphothula waqeda kodwa kuthiwa usalinde abantu abadala ukuthi bamcacisele ukuthi ukuthwasa kwakhe ubethwasela ini ngizwa kahle mkhulu ungabe mhlawumbe into enjalo mkhulu iyenzeka yini angisho ukuthi mhlawumbe imbizo sesiyayiqala kobe kunzima kakhulu kwembizo into engidide emkhulu ukuthi kuyenzeka yini ngempela ukuthi umuntu esethwase waphothula kodwa kuthiwa akahlale ke manje alinde ithongo lakho ukuthi lisho ke manje ukuthi ke yini kade ithwasela no mkhulu akwenzeki asiqale futhi sibonge mkhulu ngethuba lembizo yeah bakethi amabutho kaZulu
aluseshilo kaNdaba yeah bese iphakile impi siphinde futhi sibonge nakomkhulu ofuze amakhehla semphilandaba ngokwembizo lapho esimemele khona sonke sizolalela okanye sizochola ulwazi sizojula kuzojulwa yilabo abazobe besifundisa labo bazobe beyithameli ngoba babu bebuza izinto ezingakazi sisehlele thina okanye izinto ezingakazi sifike kuzona mhlambe ezinye zazo sake safinyelela kuzona saphuma kanjani ke kuzona lezo zimo njengalezo mhlambe imibuzo yabe eminingi iyobe iminingi befuna ulwazi impunga yesintu ikhona ukusicobelela ngalolo lwazi esobe luthinto lufunwa abantu okanye lufunwa amakhehla nogogo noma iziphi ichunywa zobe zisiphetheyo yeah mkhulu ukuya ngqo embuzweni obuzile yeah uthi kuyenzeka na ukuthi ngihambe ngiyothwasa sengithwasile ngashaya inkundla ngaza zonke izinto yonke into kodwa egcina kosuku umsebenzi wabantu abadala dololo okanye ugobela kutshele yena ukuthi ke linda ke manje ukuthi ke abantu abadala bakutshela ukuthi yini lokuyithwasela khulu kuyenzeka ukuthi ngihambe ngiyothwasa ngiyodla kanti mina kufanele ngidle impande abantu abadala hayi ngoba ngiyosebenza abantu yesimkhulu zokuthi ukuphendula nje ngokusheshsha ukuthi yebo kuyenzeka umuntu ahambe ayothwasa bengayokuthwasela ukuthi uyosebenza abantu kodwa abantu abasemzimbeni kuye kunomuthi ebewufuna wathi kunempande ebeyifuna ukuthi bodla yona emva kwalokho bese beyakhululeka kulowo muntu bese beyachokoza emva kwalokho bese bamkhulula ezintweni zakhe akubona bonke abantu mkhulu abayothwasa bambosebenza abantu ngokuthwasa kwabo abanye kusuke kudingeka umuthi othile emzimbeni kuye ukuze awudlwa ahlambulule labo bantu abasuke bekuye abanye ke mkhulu ke lekhe ngama 2000 mkhulu iyahlupha ma 2000 mkhulu umubuka irate okanye ubuka inani okanye isibalo sabantu abaningi abagcwele abangomakhosi okanye abayizangoma okanye abangogobela yile genge eningi ama 2000 ngoba abaningi mkhulu basuke bebalekela bedefault okanye bebalekela ukudla emishanguzo ethile abanye babalekela ukuthatha amaphilisi athi medication ethile angikhuluma amaphilisi mhlawumbe ushe kuyenzeka ngibale TB omunye abalekele izifo ze-eso ezithathelanayo zocansi abanye babalekele o HIV no AIDS abanye babalekele zonke izifo bese ethi umuntu mina ngithe esadla imithi yakhe kahle wayesedla amaphilisi akhe kahle uzwe sethi umuntu mina hayi mina ngithe ngiyahamba ngiyakumuntu obonayo wathi umuntu mina angigula nginalutho kufanele abe ngiyothwasa uthotha umuntu akafuni ukuhamba le ndima le yakodokotela athole usizo alapheke kahle kungakho mkhusi nabantu abaningi abagqoka amabhaya abomvu namhlophe bamba ngenyawo bathwasile abasebenzi ngoba vele inkinga yabo kwangebo bengenwe yidlozi kukhona la ngifisa ukuthi sibuyele khona emuva kancane mkhulu kungabe mhlambe akunawo yini umehluko ukuthi mina abantu abadala bafuna ukuthi ngodla impande abakwazi nabantu abadala ukuthi bangidlisa impande kuphela ngale kokuthi ngize kuthiwe ngothwasa mkhulu ngoba manje iprocess yonke noma bekufuna ukuthi ngihambe ngiye kothwasa kodwa emvalo bese ngingasebenzi mkhulu kukhona mkhulu ukuthi khona umuntu okuthiwa akadle impande abantu abadala engathwasi yeah khona mkhulu umuntu okuthiwa akathwase adle abantu abadala kodwa engeke abasebenza abantu lelo mkhulu ufanele singabagxeki labo simbone engasasebenzi kodwa ungasoli abanye nawe sangoma okanye nawe gobela uma efike umchazele umuntu ngaphambi kokuba aze enze izinto eziningi no abantu bami okanye abantu bakho gogo okanye abantu bakho mkhulu bafuna impande yabo kuwe wena hayi uzosebenza abantu hayi mhlawumbe uzohamba wena uhlahluke izindaba zabantu kodwa into abayifuna kuwena abantu
bafuna abantu bafuna impande kuyenzeka mkhulu athi mkhulu akichazisa mkhulu mhlambe ngiyayijomba lento mkhulu mhlambe ngenza iphuthu ngiyijombe mkhulu nangu uma wami mkhulu yeah uma wakho maba isibongo mkhulu uMangcobo uMangcobo wahamba wayothwasa kwafana ashaya inkundla athola ishoba mkhulu athola zonke izinto wangakwenza uma wakho amandla engenawo wahamba emhlabeni engakwenzanga lokho mkhulu lokho mkhulu kuyicala ethongeni mkhulu ngoba njengoba engale mkhulu ufana njengomuntu osho ngene zakhe fanele iqale mkhulu zimenze lokho mkhulu thola mhlambe ngene umuntu oma wahamba emhlabeni enjalo efuna ukwenza into njengaleyo lo muntu akasho umuntu angithwasa ngosenza abantu kufanele kwenziwe lo ndima njengaleyo ungene kumina ufuna lo mpande kuphela ukuze athole lo shoba lakhe athole izinto njengalozo emva kwalokho sekuphelile kumina mkhulu hayi ngosebenza abantu mkhulu yeah nangumbuzo futhi mkhulu ozovela ukuthi njengoba sobabili ihlukile into ekufanele ukuthi siyenze kunjalo mkhulu mina ngizothwasa lekhaya ngesizathu sokuthi ngizosebenza umsebenzi wabantu abadala amen ithongo lami lifuna ukuthi ngisebenze umsebenzi wabantu abadala kodwa mina ngifuna ukuthi ngidlele impande omunye umuntu uzothi kungani lingenzise njenganomuntu ozosebenza ekubeni ngingeke ngisebenze kubalekile kumkhulu kuya njengoba kufanele kuya ngomuntu okuyena ongene kimi uthi ufuna ngidlele impande ngiyiphothule njengoba usuku ungena empandeni yegobongo umndiki nomndawo uyawuphothula impande nempande mkhulu inesigaba sakho sokuthi uyayiqeda ke manje phuma kuyona njengoba usuku ungena ka first year uzofika grade 12 wanya start 10 sefana usuphotuliwe ithwasa encane lephothula sefana edlule kuphi esigabeni esingaphambili lapho usuya khona e-university lapho usuyofunda khona umsebenzi okay yangixolisa mkhulu kungena eMadavid akunaki kakhonke naku ke mkhulu ngifisa ukuthi manje sibuyele ke manje kumbuzo wami osekuqaleni okuthi nangu ke manje umuntu uhambile wayakothwasa waphothula yes uma sephothulile lo muntu kwase kuthiwa akahlale ke manje alinde ithongo ilona lizomtshela ukuthi uzokwenzani kungabe mhlambe kumuntu kemkhulu kuyenzeka yini ahamba ayokothwasa ethwasa njenganomuntu ekufanele ukuthi asebenze kodwa mephothula bese angasebenzi kuthiwe akalinde ithongo lakhe akwenzeki komkhulu awukwazi ukuphothula umntwana womuntu okanye awukwazi ukuphothula ingane yakho musuyiphothulile usuyifaka isigaba sokuthi wena silengana nawe ngokwamandla okanye ngokwesigaba kodwa manje uthi futhi ayilinde abantu bakubo uyikhiphe kanjani mkhulu abantu baye bengakasebenzi kuyo phela ingane meze ethongeni okanye umuntu meze ethongeni qala mkhulu mhlawumbe mkhulu lo mbuzo obuza mkhulu mhlawumbe siubuza ngo reverse siubuza ngendlela eright but asibheki ukuthi lo ophumile uhambe kanjani kunabantu mkhulu abathatha ama suitcase apakisha isikhwama sakhe mkhulu ayihambele yena yona umuntu ozogcina enenkinga ke mkhulu ke loyo idlozi ekhaya mkhulu mefuna usebenze ngempela liyakukhipha lona mkhulu awuzipakisheli isikhwama mkhulu uphume uhambe uye kwamuntu okanye uye emzini womuntu uyofunda ngokwamakhamba ngoba inhloso yokuphuma ngihambe ngiye lapho engiyothwasa khona ukuyofunda ngifundiswe nabantu bami ukuthi ngibalalela kanjani bebefika le ndlela benza kanjani uma kufika into njengale mina ngilalela kanjani ngiyenza kanjani ngikhuluma kanjani ngiya esikoleni omunye omkhulu avela athi hayi kwakudala la idlozi lekade limkhipha khona umuntu asiyibambe mkhulu mhla ka27 kuyona lenyanga sobe sidinga into ezifana nalezi kungenzeka nawe ukuthi ekuthwaseni kwakho awuqondanga kahle kungenzeka ukuthi wathwasa abantu balindele ukuthi sebenza kodwa usebenzi kodwa ucaciselekanga ukuthi ukuya kwakhe entwaseni udlele inkambo okade uzidla ingoba ithongo lalidinga lokho kuphela kodwa ngalilalanga kuningi uyofika ukufunde ukucaciseleke ukuqonde ukuthi izinto zabantu abadala izinto ezithinta umsamo zonke lezo zinto zenziwa kanjani injobo enhle ithungelwa ebandla mhla ka27 lapha eThekwini eCathedral eDenisal Center ngo9:30 ekseni kobe kuyimbizo yesintu abanewethu nabanawethu bonke bakwimpunga yesintu TV bobe bekhona bafowethu asiphelele sonke kungenwa nje ngo100 rand kuphela
lithini lakho lokuphetha mkhulu? Ngithi mkhulu asiphelele sonke ebhizweni eyobikhona mhla 27 siphathe u100 ephaketheni. Umeme nomngani wakho makhelwane wakho uma umngani wakho ethanda ukuya khona noma umngani wakho engenawo amandla okuza kodwa manje ethanda wena unawo amandla mlekelele udonse ngesandla iza naye umxhase ngoba azokuzwa lo langa lelo kanye azofika akuthola lo langa lelo kubaluleke kakhulu mhlawumbe uyosiza kwawena imibuzo beyibuza kunjalo. Ngithi nje abantu nabaZulu nophunga nomageba siyanicela kakhulu nesixhaseni nixhasa impunga yesintu umsebenzi omuhle awuphiwa yithonga singasho uJehova yithonga kunjalo. Sithi nje akakhule akhokhobe abuke ithule zabantwana bakhe kunjalo. Amen siyabonga. Engikucela kakhulu babukeli bempunga yesintu TV, ngicela ukuthi manibuze imibuzo nijule ngalilalanga impunga yesintu iyokhuluma ngomlanjwana ikhulume ngokuqala umsamu nendlasenhla. Angifuni imibuzo ekulula ukuthi ngiyiphendule, ngifuna umbuzo ozothi uma ubuza ngizwe ikhanda lishwaqa ngizwe ukuthi amakhehla asekeduze afuna ukuphendula lo mbuzo. Singakhuluma izinto ezijwayelekile ukuthi isiphandle sifaka ka left uma wenzelwe umsebenzi komalume. Ngifuna ukuthi sijule imibuzo kufanele ukuthi siyibuze, asike sijule kakhulu hayi kancane. Nakusona lehloko omkhulu ebekade sisikhuluma ngiyafisa abantu mina ukuthi bajule mkhulu. Mhlambe nje umuntu omkhulu abuze ukuthi nako mina ngikomalume bami ngizalelwe nje komalume bami kodwa sekuphakama manje umuntu wakithi ufuna ngimdlela impande, ngidla kuphi leyo mpande? Imibuzo leyo ejulile, hayi imibuzo bafowethu ekuzovele kube lula ukuthi siyiphendule. Anike nibuze imibuzo ejulile kakhulu. Ngiyacela nje lapho ukuthi abantu bajule kakhulu uma sekufanele ukuthi babuze imibuzo, bangambuzi imibuzo esobala okwezinqezesela. Incwadi ke zempunga yesintu bafowethu zobe zitholakala ngamanani phansi, sokwazi ukuthi nje sinehlisele kodwa koba amakhophi awu20 kuphela kwindlela yesintu awu20 kuyokhuluza ukhokho awu20 sithini isintu awu20 kumavahla abahlosini. Siyacela kuba futhi niqhubeke njalo nisubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Mina sengasengife mina